making me day papa. Na sanka kamen ko na committee me atifo so tie nka omo modern mo anaka such person say na you pushing it to GFA ho because nema odi agu form sisi ye nya misi anka na kure bia ni hono a emfunso wo mu okay se FA no timi brande Ghana football ni ya sanema we nyina bekoso wonya nipa say na so wati hono ma sabi na sam kakra kan ya yese ye mema ye ware mai man ka sem papa bia ya ye nyintum ni mo ko trase ya na odwene ho a na wakoyi ba kwa betum ti ka papa wo ni FA no kra ye aduma kan fi se beboai because say FA ntimi brande Ghana teams na aden na individuals no so obi antimi hwe no blande ne ntimi da wase na wa make me day good na de wo mu ni se opariado ono so waka bibi efa Kotoko democracy cup ya Kotoko ni wa mo boy Kotoko ni heartsofoak ye born 2024 na ya gie na ma ye de ko US na e kokko bobol no e ko je cup no eno dan chen a ni following year aye 2025 has ni Olympics and a boy has she Olympics omanti man ko bia has an ko bia na DNT democracy cup e DNT na obaka se munne what's it champions are na defend woman na ye defending champions sense huntimi ntiase da oso omni krom sisi e wo kwa be so momo dia kwa hye da ho no wanwie wo sakapma no wanwie mu a eno nche se watima sakapma enti wanya defending champion ye Kotoko ye ne no bebo enti boy no bebo ye ya hyew na fe na wo sa baby enti ye Kotoko na ye defending champion enti on pare on fa be se no on fa to na wonim omo so hye na mo ye no we say with all due respect nyese omo dwane free gaka for nsema na be no kre ne bom se opo bi abunu kwase a na ye ma wa amane betting back ye ka se monchemu a insese nko be wura mu no ne fa ko ha se no abum on sankrofo mi ensa makofo mbeka ho on pese mu sisi wo tin wo mu sade ye bibi no pre-season no ya mu de ye bibi no enu nti no akofo mo hye ho wo mu a so stadium no mo de nko enti no ni bibi aka eye sisisem enu nti no on fanto ho on ka se bia DFA and Gaka for no fabu am na bibisa no mami come back to democracy no okay simple you bet has footy simple we bet has footy simple on the 28th no that dent in America yinti America Mr. Paris wo no pramane so de namfo sembi adu minin honda kabak be kan wasem ho de minin ayemi depa so kan Kotoko ne asihia friendly match bi ani ho sure friendly match bi ani ho na grosso ye gunu foforo ani brenim adenti na America hwe Kotoko ye di kan FA coaches ani technical director ana afi ye picky players no ye picky wo mu na Menzo ni mpanyimfo asema technicals asema kan say babu kra na wo mse o say momma no momuni enyini twabre no duru ho ai behu ni de wo mu enu nti no omo ana Kotoko yen Kotoko supporters ni yesu say ebi kra kan place ka yam pam wo mu nyina mo nko adintra because omodi mo no amwa yen supporters no enu nti yesi yam pam wo mu nyina na yen kwafa foforo na mpanyimfo so kan say yan kan ni wachi a o say agro no ede enu na Menzo ne Tinkler de onza dwen kese pa no diaba the Tinkler ay ya dwen kese pa wasi mo man mo nyini oyiyi afa kodru baby se player we say team no say e bia wonko ni contract aso yo bia se ya afa de ye ni kro ya yesu osuma brewa fa bi obahwe de sebe wanko pra sani aban be chiwa na police be chiwo de awofa ho baby sankrofo na se no se players na wo ko no kodru baby na se okobo modena na asasu jagu empanyfo se player we wo ho ne wa pam no dabi bibia nsaya bibi nyeye nti ese supporters ne se ni ayewa ni sese ni empanyfo ayeye yemfa ibuo ni anigye ni mpa bonta wo machi na niema wo hyehyɛ no enye kama maye okay democracy cup no e baso nyame yadoma efiada ebeni na wotwe okay ne okuada ochenachi yada na wotwe eye 28 na gefi no eye 30 cedis polachi
pool ni popular yeah na for center line enso so no 50 cedis na VIP enso 100 cedis we dey say cool price pa da form pa cool na Ghana senior manager kan say teams no FNU boama Premier League no ye etimi aye fair enka nya kotoko pa senke ye bom match nyina dada nyina ye 10 cedis 20 cedis dabi so fairness any league no dabi Mr. Dunjemu say pitches are ye bo ewo ada friends say venues so ayekoi and now say na me kan den say setting bia ba Premier League first na ordinary esi kotoko so obekọ na park bi ena so watena hwa chenti akofantabo abobo baby ne de rubber sensese baby na kotoko aba wonya kose apasi kwan bia so no se ohye kotoko awawie sanu na se ba ne se kwan bia mbafa so bia no se mo hye kotoko na se nyame yadum na yenkwa samra chire no na se duru baby a edin no na se ye tiama sa kopie kokoye homework a yesi kotokofo na egu teams so wodi oni esi kotoko so na se nyame yado na se oba ne nya na se ye tiama kokoda proper place yesi kotoko na egu teams there be ye be srem panfo na no mate se yesi DBB omo park a ombobo so no dabre omo de na aba bechem ya brekum na aba Golden City Park Golden City week 1 mo ne o me ho na ekoso yeah brekum se omo etime ayesa na omo hwe ma pitches nyina enye enu nti na meka se Ghana football no ema ne nyede no nya pitches nyina na se nka omo getum wo Ghana enu danchen a megiri se kotoko supporters ya fit team no pa yena o how bi ni team no anye senka players no boy sanam de meka no because om na ebo any technical teams nyina boy na nka last season nka league no ye gen first round ena kwa ba fi kotoko timi bobe 6 matches na ya winning 1 draw emfata yes the manager ikano so ho na ye behunu na kotoko player sebi obinyako ebeda na se woni mpanyifo nyina ebeda o mase na o hyeche bi no de akata nanim na ogina wache ho no hoto yen kase enye sebi titru pa ya sebi ombo bibidie kra no ogina ehoto na woni plan am ye wode nka no pake a no awuro na hwehwe no wa frɛ na ya tini ya dabre no nti na Nigeria for onima bi omo ye say authority stealing pass am robbing so enu nti best manager ne one make me day pa enu nti no training ayi aye kwana say ye kan say match say ye boy ya eluzu to aso ba ku mienu nyame ya adum sesa ye eba ye kwa krai sesa ye eba nti ama players no ye supporters no ebi sukom de yen epese ye hunu say team no Menzo ene Tinkler o ma hiham na kwakoduru say na de empese supporters ni hunu say ewiase ade a ayeyie bia no o se no a within seconds no wa se no na mo me kase hihya a long process asa no wa hihye ntino supporters me yentie ho ase na yemfa respect and my empanyfo na nyame yadoma 23rd ya na window no cruise say cruise wiese apa eniema empanyfo ahihye no ni nyina ba abonten na wo ka bibi se me prayer say ato mo ne ade adema be yi no na de wo mun se me madwuma me ne empanyfo ye no sebe wano wa wo ni di nche entwasu okay enu nti se me ka se me be ka bo ise yafa we na eyetro ye be stress mume nya botanya me ya do ne so mfrakra no ba ye be botofo ya democracy cup ya sa niema mpanyfo ahihye players a ya to wo mu anase players a yensa kan nyina mpanyfo de ba begu abonten ama ye nyina na de wo mu ne se ebia match bi wo ho na player bi a wo de wusu se ya bo ne din pa obeya de na ankoya eno one day no enche se wo se ye lambas nipa no na ye se na koma dabi yene aya waware ye sebi nye da nyina ne ye yiri no aduane ye do ana koyi ma ye enso so no asese wo ye den wudi wonu adamfo kura ne bekokora ne sanchini kura na twam anu asase bi agum no aka che adamfo no se me de se na mpo so ho no wo hunu se ye hyehye ne ma enti ye besese ene ma ye mpanyifo hyehye no
eye papa enu ntino democracy kotoko ne ha supporters nyina yemfo ye ho nhyem de ntimi kasa ne se yen kotoko supporters yen akra ha supporters yen na wasan ki preach pa ma sanke pa FA chairman pa ne se no kra ye kan kra nka satim si mienu ene se senka ba kotimi ye chairman ewo FA but me dem me bon pa say Asante Kotoko supporter and say ye nipa na betima baba ye FA chairman dachi dia enu ti ye besre say omumo modin ma yenko na yenko hwe match na enye kama me no ka say twum susu no wo ba bia onu su na ni abere say ti ye ho agum enu ti ba bia beti say twum ana communicators ye has ni o friends Kotoko kasa bia no na ye sa match nyame ya aduma match get ye be be somewhere 11 na free 1 o'clock 1:30 no getting result ho ya MPs no any parliamentarians no womo ebetimi abebok getting result na so mutima baba gigi omani ama ye de atra ho no mama no me ansane fa no abo ansane yakọ okay ye besre time no ye 3:30 kick off no na gate fee no so 30 50 na 100 cedis okay ye besre say yemfa nigye emra na me Kotoko supporters ndie agro no ewo ye fie ha o empanyifo say agro no etwamu a na ye bon content nemum e band ye mon content na ye bebo ne say ye nyina beba in numbers ya ba betena ho na ya assess ye team no eyie na ye empire tato no say heartsofoak de sebi ye no mu hia se na oparado kan ye gota kra na e wo say ye team di wo mu etiko eka form ama ahoto eba na me susu minim se kwan bia so no ye Asante Kotoko ye be she has ama nkunimide aba okay manager ha bi abebu sa last time Kotoko ne ha share wa baya no simple has be break agents yeah 1-0 1-0 before the Kotoko share has yeah, sure indeed Mr. do match we no Kotoko fans ndo mbeso omote no eno na woka no se Kotoko kana for say all start some has abese ni Davida has and Susi Kumasi ya UP sample has about with the national team goalkeeper Benjamin Asare the national team goalkeeper of Ghana Blasters has neighbor room has or sad neighbor bio who said this na me say e bi obeko but Jakopon abo simple hopefully as you speak now simple onyanko so simple I mean imagine Kotoko strikers no e come as on be the World Cup also fi World Cup by on na competitive game bia o so Kotoko ne has also na Hurricane bonu we yi na Hurricane so bonu we yi na Saka we kele ball sa ball no simple last season Premier League what the keepers there 9 obona and to we go hwe no say no do as so na ball we timi che no so simple I mean imagine Emmanuel mama so say Friday na ben Asare dem na Emmanuel mama simple ebe hu kuma sports stadium manager me dase na wonim bibi ye wa ha say no sebe wenye Kristo ni pa ya waware na misreka o utwa ho efa emasem ho na kokonye oba bia oni ne kokoda na ba hia oda for Italy and a brand new girl be amenya no no aka bisa brand new why una kwati anu anasa wale kwati wale brand Asare yeni no ha and na me so to be frank Asare mean who sa number 1 goalkeeper na dia man mean who Debbie hey now because a blaster one number 1 oh Debbie Okobi God down that no obobi and me bibian just one number 1 goalkeeper wa Ghana ha blaster Debbie we yes mo nhwem na mo set records ni yemami keeper bay and sa 3 keepers na koye mo de mo nhwem mai de ya yi ne se blaster yi ne se one typical number 1 keeper e bi ni ho sa and na panifo so kase BBC ne say oh ye ma afrimu no nkadien bibi wu kan ne ma na afrimu the lad wakwa blaster the lad is wakwa blaster enti yeso a blaster player ono so wo ba aba be ka ho bi so ho enti no misre ye set records ni ye na be hu ye locals na say ye Premier League no yenim Asare papa yenim papa make one dia omon hu musuo
So okwa blaster buy no wagidini na omumfa no betum ono na eba anim kuase ye begu no anim kuase begu no ebe se wanya contract bi am tranye ya I can't wait because me check Kotoko strike I can't wait because Ben Masai me we keep about ne shedding Asare ne shedding enye Kotoko so a ena ne oka no ten against 11 you do obeye wu kumase yo oh hwe enye dan nyina so ho ena sebe kuani ko na fumu a obetima ye bibi yeah me catch was a match we say any democracy cup any the team koko drew ya na supporters ya pa ba no vim na ye de ba no enye easy say e bejeja ho any there was a time na Kotoko na play be friend Jibowu players ni nyina e betom den Jibowu wo bowu kra o park no so kra na ye do be ko hospital ye benya no because has no league no de be share has say na and na we Kotoko shop one now me person will set records no Kotoko ni has Premier League no man na share no yonko for league no for league no that's right enunti no se democracy abane no bobo na so mo de aka ho de a omo mayen omo ntiase se ye no omo hia matches a Kotoko ne ye masters ndi enim ho no me hu Cameroon ni me hu no omo se Cameroon ni bia ba ayabotre me hu no ayabotre players na se ya san omo nyina no you be me no te say ka say ye nyina ye nim omo na omo se Ivory Coast ni winger bi omo so ono so chese bo a obbo no nya sam ke to omo se baba sha say what the bini and ono ka no so the bini ka do defender na bini ye defend winger bi so aba se bo winger bi omo so ono so aba on to Ivory Coast sa nyame ya aduma mintimi nkyere se coaches no be parody wo mu nyina ana de beba bia ye player supporters de coach ni de beba bia no ye hope say ye be support na ya she has de be has ni nya sanketo o hwe adentra ye coaches yi wo mo bantem has so no wo mo di ka to safo ase wo mo nya dan wo mo de abi wo mo to coach nanu ya na fe no mo nya dan ya bi dan na ma wo mo se wo mo to players na wo ye na ya di anamo di ka so ni tiatina tete wono na konko fi wo ran kola hwenu patapa bola no mo bo no nya bi na sese no ye ba behwe no nyame ya dum 2080 Kotoko e different altogether and you my supporters Mr. Du I'm telling you Mr. Du can say has in paper for bear 3 months yes asa has we pa pedi Mr. Du can you there I'm telling me see wo there or Asare say we amafo team ya catch say Asare enkoje mugwasi o na ka be 2 goals to ato na net o say wo ye rough hey grade me say dey be hazard but Masai what match do oh grade Yankopon for two seasons now Mr. Du for 2 seasons now has one of the best defense in Ghana Yankano na league Yankobo wake up hwe boss na hwehwe me gitum say no for 2 seasons simple for 2 seasons he has got the best defense in Ghana Asare keeper in Shanokra me gitum eno na ama Asare ni like odinya say defenders no shield no na kami papa say de nye say bia woni meeting mu I didn't say on one personal we oh yes saves ana me ka say me say why you save na save boy ye no na onna ni defenders na se so but ni nyina ka bom ne e ka say team there yeah na like defenders no men just so mu nyina sa abo asibeni ali yo man say boy nya sam kito oh defenders no omu nyina obi afrim Kotoko ne Kotoko chi ode agu ana ya isha fofo on Kotoko chi de ye pelo no de ye pa no obi a has fo nyina nim say team na agu ye no mu ya adwene wo mo mra ama ye hunu say ye team na agu a na on ko fa player bi ba ne friend Kashala say hwan say me o Kashala one net me na me tu yes me na me tu ndi say Kasaba ubu sam say ne say ya me say banchia enye ne say ja na be kire ye difference na say ye team na enye no nyame ya duma 28 ye ne has hia eno be hu na me ko Kofi Bini oh yes Kofi Bini so wo ye be matente gamo pa baba shai say
oye janai and there was a time that was 1970s no yeah sofo ade chenche no blaster bokotoko no blaster ko US ko friendly match commentators abra no na nya video na we no mbaye o enti ko nyi obi wales na se wutra ho na wutia commentator no bruni na o ma commentator no chenche no oya chenche hwian na chenche hwian do na se na chenche no enti pronunciation there o betima pronounce se no mpibia na fraud no na be that's right so mo so bobo yes I'm so be ni bobo I'm so bobo papa ye woni je pa I'm so TikTok okay 28 ni ehedi bi enya sam ketwa enti e besre ye Kotoko supporters nse omo maye ni dance afere na omo mra park empanyimfo se enyeje so na mata no ba mon na players no behunu se Kotoko supporters ni na has ananse nku aye se ne bia kwasuo ne bia kwanyina o ma kakra bi omo squad ni nyina ho o kakra bi ka me ka mo supporters no kakra bi ne be ko scoreboard ho enti Kotoko supporters momra ema ya brof no hunu se ne waka se obema Kotoko akogina setete ho na ye te Kotoko din no eno na se ye hwe enti ye supporters se mo obi antentra 330 ni abi okay yo Mr. Edu ye be da ase anope Democracy Cup Asante